igole nomhlume manje isiphanga umsebenzi ezinye izingane lo yamfana nje loyani ubona usaphefumula wena mfana evele emncane kanje uzosuphanga umsebenzi yayo phangela bonke manje intathela umsebenzi lengane ifuna ukudla yodwa ayineliseki leyanto anda kubulala uGezani wethamini uyabona mfethu ngicela ukungibakela isicefe nje uzokungesicefe nje ungangibakela isicefe ngoba wena manje uzakimi uzombuza ukuthi mina ngathi wena uthwalisa uzoso into engikhuluma pha iqiniso bafethu Dlamini ayimani neqiniso mina ngifuna iqiniso mina ngiyofela iqiniso liyangane iza ngokuthi izodlala ifuna ithandi ngami ithunyiwe ngoba ibona ukuthi la amathawula adithiyo washutha laphana ungizwa abhajodakeni sesifanele izovuka ngami ithunyiwe liyangane leya mina lapha bengikhuluma iqiniso ngibloke uma ngibloka anginandaba Dlamini ngelazi iqiniso leyangane itotobiso wena ilaye khona nje ngawe ilayi khona ngawe uyishutha ngamakhamera akho upatanisa na ungenamali uzama uyigaxisa imali yakho le ngo-R10 ingane uthi uyayifaka ebantwini uzama yaphumelela ngawe namhlanje uyayazi ikholi kaZoso wake wambona uZoso kuthiwa nangu uZoso usesesangweni lakwaDlamini uzoguqa nenkomo uzobonga njengompako wabe ngusibongiseni umzala umntaka antu uhawukeleni wambonga ngempusi uhlulwa umphako leyangane ngisho inkomo eyakakunika yona ekubeni lapha ngawe ngibloke kodwa eqinisweni uthi uma ngibloka ukuthi bafethu uwelila kahlanye onjani lohlanya ohlanya ngamaqiniso odwa uma ngikhula wayengayidrobheni yoqimba osamaphepha emgqomeni fusak kanjwa amanga la uyakhula lo sisi akalashwe sekuyabheda ngaye utshwala kamhlanganisa why utshwala kungisalisa emaqinisweni fusak awuqondi umhlaba ayiqondi country umuntu ebemele lungisizwe alilungisanga hlulekile mina uma ngingomalekazi manje angihuquzi ngasisu angincangiphashi muntu akho umuntu engimguqulayo efanele ngimphaphathe ngenxa yephalish ngisekamanga ngithi ufanele kungondle sek ana breakfast la mina ngidlayo sikhathele manje aliqondiswe lengane iqhaphazile wena Dlamini ila ikhona ngawe wazuzani wena angisho ukuthi sekufanele kuthole ngeqoma ngoba ithi iyakusiza kodwa unembeza uphi ila ikhona ngobani ama-snacks avele ngoba intuthwane zincize ngoba ngawe ikhuphu zakho lezi wena ngakubeka ngathi ugoqile inyanga yenyanga wamtholisa uZoso namhlanje uZoso khona into eyenzile leyangane futhi ihembe ngifuna ukuyikhipha ungasanakile izongisendela ngiyabona uma usendela umuntu into uyishaye once buse ufuna ukuthi umuntu engaboni yasenta ibalance imali yakhe inemali engakanani icabanga ukuthi iyangihenga ngoba nakhuphela thoba mina ngithanda uthonthela ngihengise ukuthi mina Zoso ngoba ngibona imali Thombe sebasengihlanyisa nehenisi hey baze bakhohlwa umamzobe weswe umamzobe amaskandi mina xa uthi mina ngisesoyiphalithi fusak uyangondla ungondla wangisiza ngingakucelanga nganyeba ukuze kube nini kanti ngosizo lwakho ngize ngife leyangane wena uyiphumelelile kodwa namhlanje ayikwazi nokuthi uyini uZoso uthatha isikhiye sendlu obekumele yovula kuyo asigcoba ngodaka hawu Zoso na lo khapha togida kuwo awuboni nesikhiye sale yandlu oyiphumeleni kuyo yakugcoba namhlanje layishaya idlozi layiphendukela nginga nezimoto ithi yenzani ithi izovuka kukhuluma
zakho intuthwane ziyincinza zoso wakhohlwa ubaba na iyeqinisela phela sibona udumo zintuthwane zoso ayidlali umthwane uphepho wona noma the price awudlali ithatha lenyoka yasephepho le yakho ayidlali yanyoka ngoba usuku ngesikhashana ithi ikutesta ukuthi ngabe alamandla uzowamela yini na Zoso ukhohlwe ubaba ubaba wakho Zoso ekhale iyazi ikunike inyoka yakhe izoguqa kuwe ngenkomo ithi baba ngiyaxolisa siphela isigqebo sami emhlabeni isiko mambovu ke manje lengane iyaphithisa ithi angikhuswe ngeke ngikhuswe ngemuntu Zoso awuzothi wangidakela isiko mambovu manje iyabakushada ithi angizokhuzwa khuzwe bani lengane ngifukele lememsisi ekhale manje kulethi awuthi into balengane ukephumusi iphimbidla Dlamini wadlamini fanele kubona ukuthi manje laba khona umuntu ozohamba la emhlabeni odumileyo ozovele shu umhlaba mina manje ngumkhokheli ngizohlambukula ngihlambulula kwasani ke manje uzoso giya kule video upromota wena imbiza kaDlamini iyaqinisa iyenzani ingamqinisanga yebo osakalani namuntu siyazi ana ntombi uzoso umthondo wakhe awuvuki namhla yodwa uphethe imbiza Hamba kubaba uyoxolisa nayo le nyoka phepha yakhuluma manje bafethu ngithele isihlalo sami ndlele phansi mhlaba lo wami mina umungamelikazi ngizoqondisa angibongi umuntu angithi kulolave ngishaya ebusuku ngithi mina ngidakiwe ngiyabuza why abaculi amaskandi hayi abaculi abahle bemcimbi exabane kunomungameli okhona uma kumongameli neqiniso ayikhuzi ngale nonsense uma kukhona okushodayo angithi uphathisa wena siyaqabana izingane zakhe ezonisakho khuza uzokhuza kanjani nali iphalish yahuquza wayisisisu manje breakfast okay Kiba marashan, kiba makanda, kiba poloni, kiba madanoni, kiba makFC, ngizokweseka. Usaka. Khumaloba la manje. Abanginike isihlalo manje. Xavuza ngenxa yephalish. Uma uyeqiniso uncengi, asikhali baba masikhala. Bana ngezukufa. Thobola, sobula, efusaka. Angife mina. Tabam please man no. Angife. Alikhuluma amaqiniso emhlabeni. Nangu umungamelikazi. Qondisizwe manje. Tshekilizwe ngenxa yephalish kuyancengwa. Xa uncengwana umuntu edakwa. Tshela umuntu iqiniso noma kuthola kusiza ngani. Noma ngabe ngathi asikhimi wakho ngangihla nje ngoba ngangibona ukuthi wawumnandi. Kodwa hayi ukuthi fanele ngikuvunise usudakwa. Waku-askrim hawole mina ngakusiza waya ngangacelanga awurathi uthi ungisize kodwa why fanele ngikukhothamele ukuthi usudakwa umuntu mawumthanda ngeqiniso awukwazi ukuthi umese ngodoti mtshele akuzonde makuzonda kodwa unamagama awu5 owasho awu3 owaxoxa ukuthi yabona umuntu wayiqinisile engwana umuntu edakwa sek ekhali inhlamvu setukutuku manje mangibona ngidutshula ngidutshulwe kodwa engazi ukuthi hey hekulibuse Jojo. Hekulibuse. Ayikhale manje. Kulethi. Losisi uyahlanya amaphilisi angingane emgwaqeni. Uhlenya kanjani uhlini kanje? Olifresh kanje. Ubonile ukuthi bani? Nje ngibona nomqheve sithaka ngathi qephe. Hawu. Sayingangayeli insuku lapha sithi kodwa welile ukuthi mhle. Lo doti lona kade wayexa ukuthi mina ngimubi. Hawelile. Ngathi mina hey. Kodwa uwelile. La abantu bangifunde eBadlamini bangibhala. Sekumele khithi test. Awutshele ngowelile ngoba usiyama kudlale naye. Wambona enqunu
wambona enzani awubhale ngayo thema ibhala bafeyila Mana-ke kwaJoe mfowethu mana ngifuna ukuhlebela nje something la encane khona lo mfana lo mncane uthiwa ubani ukuthiwa uKing Zoso lo mfana lona ngimazi esafaka ama-chips lo mfana ngimazi efonela umzimba uKhalimali uDlamini emfonela ezocela ukuzosebenza kuDlamini ngikhumbula kahle wafona wathi Dlamini ngicela ukuzosebenza ngixakekile anginalutho asikwazi ukudla kwasekhaya wathi umzimba uKhalimali mfowethu ngicela usondele malini engakufakela nokubuza uDlamini malini engakufakela yona yokwazi ukugibela uze la engikhona ekhaya emalukazi wayifaka umzimba uKhalimali imali efakela lo mfana lokuthiwa uKing Zoso namhlanje osoyibona sephumelele noma eseyibona sengcono ngaleli pholo leli kwalona elichibhile wathi uma ifika lapho umzimba uKhalimali wamfaka e-office wathi akasebenze e-office lakhe amdayisele i-product kunevideo ekhona lapha etrenda kakhulu kulezi insuku lapho khona wayidayisa imbiza kaMzimba uKhalimali le eqonde nekamera kuthiwa umnabisi bayazi abaningi kakhulu epresenta leyo mbiza lo kwakuyipresenta kaMzimba uKhalimali lo mfana lo njengoba namhlanje seyibona nje sayutho nje so ngifuna ukuthi ke mfowethu ukuze into zakhe lo mfana naye le voice note noma ingafika kuye anginandaba ukuze zilunge into zakhe kuyophoqa noma kuyabiza ukuthi abuyele kuMzimba uKhalimali ayoxolisa kuyena ngoba nale moto yakhe nje belokhu ishayisa nje iphole lingasile leli umzimba uKhalimali ke loyo ke njalo into enomzimba uKhalimali nje vele uma waqala waphakamela yena into zakho sezizodropa ishone phansi so nize ningitshelele lo mfana lokuthi umfana anginandaba naye noma ngathola ukuthi le voice note yenziwe ubani kuphi so kunjalo nje mfowethu lokho bengifuna ukuhlebela nje khona ukuthi uKing Zoso uZoso namhlanje lo sayibona sephumelele uphumelele through umzimba uKhalimali uDlamini lo faka imali emzimbeni siyamazi lo mfana engenalutho ezixakekele egqoka iskipa esisodwa ngikhumbula kwake iskipa somastraps owayesigqoka lo mfana iskipa elokhu eshintsha sona nje lapha e-office sase sibonga khona ukuthi phela uhlale e-office akalokho ephuma ngaphandle kodwa nje wayelokhu eshintsha iskipa esisodwa njengoba namhlanje seyibona nje seyinto esile nje umsanga